inanana. Basta niya kalberting sala sumang pet no ti malemen, natikayat na rumang ay panagbiagay. Mungalpas tirara epin apa nagbirok panggedanin, ala tiro dandanin panagkaapaten. Yang apay tanaliday taabagam nalpay, iti na amwam ti presyo iti bagay. Ni Uncle Berting di pa yumisem na panpekit di nakiinumin, ngayon ko na sumulitak nunit scrapping. Sumarunua pa nagkatalon, la efek si kakit ni maton, doble pa ti presyo ti abono. Awan pa'y kita ng regasyon, de gasolina iti panuno, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di na nisa ang masakan, tati makelen iti pamilya, tati baro nang agbasbas sakit ng asawa. Nagdagsak ti pakasan na balseritoy, balseritang em nalakunan ay may sanga editaryan. Basta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen, anya narigat di malarumang ayen. At ko ni Uncle Berting isipayan ang pagpagagsen, ala tiro madlaw lumakayen. At damay sa amalem nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agam kape nakamuleleng. Awanen iti matalon, inaamin analakon, awan peget ken kwanen mang taripaton. Napanagugot iti kamutin, iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting. Dagiti anak na agrama na buko na, nagdaran na daan na panding misita. Dakkel nagbaliwang dagiti anak na, iti kinagaget imalataken kwa na. Ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana. Basta ni Uncle Berting sala sumang pet no ti malemet, pindain na anak na apasyaren. Nagnan ti dagdaganan na pinagpaaral na, gamitan mansyon iti balay na. Sikangay karo ni Uncle Berting tatang taisod na. Aramin nati amin kadating anak na, ag subalitay kumamiting kwana. Ag subalitay kumamiting kwana. Inaramid ko para ken ka, nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapukay sinumanamutya. Sagkanam nga ta umayak amang harana, titatawayo ag tamdag ka kuma. Tong may ku ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten
daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray simno ti agde pa uray simno ti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam itek no lagek di mahungkod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Nagdilig ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Dinggeng mandong mo ading kuday ti sunata inaramit ko aparakyan ka. Nagpupuni-punan tagitibal balikas ang makapay sinumanamutya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tumay upipisikan anek ekenrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangitan inal daw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray simno ti agde pa uray simno ti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam itek no lagek di mahungkod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata.